MLA Kamolai constituency ubak PT Sokumi hakas ngibaar ula Plie ba ya ke surok batsam ya kan artili kitab sentek nakamta kasnong moyong Umjapung. Ya ka surok MLA ula Plie hanong neng blok B haka jindon rengkat urang bakdong urang basnong bat kiwe. Katba ya ki kan artili kitab sentek ula iti ha urang basnong haka jindon rengkat kirang bakdong bat kiwe. Om tang kata Henry haka nega juga sngi ula samru ya kishuki bat terpal nang peta kadong tar yang kabom don shu ikini kitiar nadu bakila ing nagadau bagplu kasam. Hakabayade berkasurok dubilat urang ba senong ba Anthony ule tu bahai kipor balik kasurok kalong kabakti bat sentut bah bat bun ki kana ki bamut balik school kila ur bat bikti ilade hakitu kipor ulapan pauru ya kajing sungu ya MLA ublabat ya kakular nadu bauluan jurip ula kular ban senai kena kasurok. Haba ajing kran syaban kapribon ubak PT Sokumi walaupun pau ya kajing sungkman belayo bansna ya kena kesurok kaba ulamang naka MLA skim jong usnem arjar kendai arjar arpo syaban penkut walaupun pau bakajing ang nuju kalong ban penyo kor ying yaman kitliu ying hamau yong Umjapung haba de berkane uladap ya kendu ya menteri rang bak kajela ukorat kesang ma batsyan ukmilenti bakaneru kan sa urlong nok. Te ki kena ibu pli buan ba ki urno tang hang ni sedang riat bat ba ki habili phaino sa jong ka yeng mar labit do saulut ki jan ki uniform ro te nei menta ku bagalong ngai ku ble ya rong ba dong ba menta ya kini kinong kit kam jong ka dong ringkat kinong song ngai ka dong ki belai wan mi isanga ban ong baba angi dan kam kumta bat ngai ong ki ban lek si MLA bat haba ki lek si MLA nga ai kulai terpang ya MLA belalong bokloi banon pej wan kmi baru kajin kular ban le berkuma kalau mentang yo i yang ne ndai bos kular tang daga ktien ndai la le ru ya ka kam bat ngila yo i mentan hania bengi yang halor jong ka do bilat te ai kulai terpang ya MLA badan brom jingi ya kajing long bokloi ka jong i ban le ya ka ai ka ba ki pai ba ki wan ban ut i to ka benta jong ahi ya kaban pet nam ta ka jingha nam ta ka jingmet jong ka dong dong ning bi maka dong ning bi le dong artli ki lenti ki badon kamha ka ban IT ha rang ba dong bagi rang ba jong ning bi along ba artli dong kam dan ka liang jong rang ba ki dong pet do artli dong kam de ka don ka ba kani ngani achuan kong ka de ka ba ar ti baro hi ki dong gib don hapo jong ka biom jepung ki don kam sudah lakadai footpath lakadai ki lenti ya kali lakadai wijeng kam borok ki dan kam nak jong kam ti nakala ka jong ahi ap IT horong ba snong ap IT ki dong sekretari snong ap IT ha kidang ba dong ban pej kanu ban kam tam ha ka beri ba kang tisikin kata kadai ka do ka beri ka benta ka jong ti kumor on ka por men simtiyo ha ki benai ki bladep nakala ka jong ka mau ni tiyo badep au ni ka simbalang kalau yok kan kedua biang bab si benesta nang mata ka ka badan ningkong di siap ka bangi dan kam ni moyom jepung ka de ka ko bolong matahi kala pai na department adep ki planning adep mata sa finance saban na proof usi benesta ka bangi no hang ni po jong ka moyom jepung ki pro kawai kala pai ha final stage ba hak tu sing le kendu si benesta la terpad yu dengan long bala ban approve no igen ke scheme nang bakan insuk pensan na ka bata ya borok ke no sos no namakan ke scheme kala he ha kala poi du arpo pra kror kam de ke scheme ber ya ke scheme arpo pro ke scheme kala sanction jong min yo san arpo pro kre mla shuban ot ye ke ni bata namar balai namar ba kadi ke scheme ke bangi kre bata kadi nam ta ka house connection iwei inong songs nong basong hapo put usam jo ka moyong Umjapung ndrutuli ki dong ki ndrutuli ki blok kebetan hapo jo Umjapung kin sayo ying no awei pa to mata ka ying mata la pakre la budin hai kani parna so komen ka long ba ke phak la piang mata tang ban yo sanction ala kedua ban hakani bu minister si balang bang ka ropa du ka long ka bala top priority shwa ban sanction no ya kani ka ya ni scheme nam mata ka jingbit nam mata ka jingbiang ki no songs no boros katahi kinong sok slong kali ut genam par ngai scam kan ga jing khmu ga long bangi na ji ut jong pi bar ha ju ko por ka jing budin na kan yang jong disability ka long ba ngin weng
Jangan ni ke jingek jong kinong snong ke dan hang ni apa jong ka hang ni snong ke jong pi. Pada masuk. Ito hakan ni ke por menta. Nasko ye gaban penbenah hang ni ke por menta baya ke ni ke surok ni Plie no. Baya ke ni ke surok la sanction na ka MLA skin. Kabade jong usnem ada ka kendai ada aku. Dengan skam kui rugi dong jong ka snong. Kesiok hi kum kejuk ke ni ke surok abang ye hap yo di bon hang ni ke por menta. Ini hap no di bon mo. Dak dikli. Ini